Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 22'si Salı günü. Birlikning 100 yıllığı 1919 senesi yanvarının 22'sinde Kiyev'de Sofiyevska meydanında Ukrayna Halk Cumhuriyeti ve Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti Zluka kararnamesini ilan etip birleştiler. Memleketinin tarihinde bu gün birlik günü olarak belgilendi ve hala da Ukrayna topraklarının bölünmezligini isbat etti. Ukrayna toprakları Kiyevska Rus zamanından beri bölüngen edi. 11. asırda Yaroslav Mudry elak olgan son Rus ayrı kinazlıklarga dağıldı. Bu kinazlıklarga baskıncılar ucum etmeye başladı. 9 asır devamında Ukrayna toprakları kısmen komşu devletlerinin nezareti altında edi. Litvanya, Polonya, Avstriya, Macaristan, Moskva, Romanya ve diğerleri. 1917 senesi noyabrın 7'sinde Rusya'daki Bolşevikler devriminden son Ukrayna Halk Cumhuriyeti meydana getirildi. O Ukraynalılar yaşayan evvelki Rusya imperiyası topraklarında yerleşti. Ukrayna Halk Cumhuriyeti Kiyev paytaxtı ile Rusya Cumhuriyeti'nin terkibine muhtariyet olarak kirdi. 1918 senesi yanvarının 22'sinde Ukrayna Halk Cumhuriyeti o'zini mustaqil devlet olarak ilan etti. Onun mustaqilligini dünyanın 20'den ziyade memleketi kabul etti. 1918 senesi oktyabrın 19'unda Avstriya Macaristan imperiyası dağılgan son Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti peyda ola. Onun paytaxtı Lviv şehri. Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti terkibine evvelki Avstriya Macaristan imperiyasının kavmi Ukrayna toprakları kirdi. İki cumhuriyetinin birleştirilü vaxtında müzakereler onlarını peyda oluvu vaxtından alıp barıla. Ve 1918 senesi dekabrının 1'inde Fastov şehrinde birleştirilüden evvel anlaşma imzalanıla. Bu en yakın vakitta içinde bir devletinin yaratılığı hakkında vesika. 1919 senesi yanvarın 22'sinde tantanalı surette Zluka kararnamesi ilan etili. Bu Ukrayna Halk Cumhuriyeti ve Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ni bir Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ne birleştirilü hakkında vesikadır. Bu Kiyev'de Sofiyevska meydanında ola. Endiden son asırlar devamında birbirinden ayrılgan yekene Ukrayna'nın kısımları birleşi. Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Galiçina, Bukovina ve Macaristan Ukrayna ve Nadnipranska Ukrayna. Asırlar devamında hayal etip ve bunun uğrunda Ukrayna'nın oğulları elak olgan arzular nihayet gerçekleşti. Endiden son yekene mustaqil Ukrayna Halk Cumhuriyeti bar. Endiden son azat etilgen Ukrayna halkı öz baxtı ve iyiligi için oğullarının küçleri ile bölünmez mustaqil Ukrayna devletini kurabili. Zluka kararnamesine göre Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin Garbi bölgesi ola. Umumi ve yeken tuğra olarak trizub tayin etili. Hükümet, ordu ve kanun çıkarıcı organlarının birleştirilgen Ukrayna'nın tesis toplaşığına kadar kaldırıla. Ama öyle ola ki onun amelge geçirilüvü öyle de olmay. Yanvarının 24'ünde Cumhuriyetler birleştirilgeninden 2 günden son Bolşevikler orduları ucum etip Kiyev'ni zapt eteler. Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin hükümeti paytaxtını kaldırmağa mecbur ola. 1919 senesi dekabrının 20'inde Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin Milli Şurası'nın başı anlaşmanın kuvvetini toxtata. Anlaşma çok devam etilmegenine bakmadan Zluka kararnamesinin imzalanıp konu ilk sefer zemanevi tarihta Ukrayna birleştirilüvünün timsali oldu. 1990 senesi o vakalarının hatırasına milyonlarca Ukraynalılar Kiyev, Lviv ve Ivano-Frankivsk arasında canlı birlik sırasında birleşken ediler. Bu memleketlerinin şarkı ve garbi kısımlarının birlik timsali edi. Devlet seviyesinde Ukrayna birlik konu 1999 senesi yanvarının 22'sinden başlap geçirildi. Любовь Задорожная, Imran Hüseyinov, UA TV. Ukrayna'da birlik günü 100 yıl evvelsi yanvarın 22'sinde Ukrayna Halk Cumhuriyeti ve Garbi Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin kavuşturuv kararnamesi ilan etilgen edi. Bu Kiyev'de Sofiyevska meydanında olgan edi. Bugün bu yerde bir sıra tantanalı tedbirler ötkerildi. Meydanda çıkışta bulunup Prezident Petro Poroshenko 100 yıl evvelsi siyasetçiler arasındaki ziddiyet sebebinden Ukrayna mustakil olmaganını hatırlattı.
Яны имканы се 20-нчы асырның сонунда пейда oldu мемлекет мустаққылығыне ирышты, амма Кремль буны аляда қабыл етіп оламай. 2014 сенесі Москва Қырымны илхақ етті ве Донбассның бір қысымыны ишғал етті. Шунun için президент ишғал алтындaki топрақларда яшаған украинлерге мұражат етті. Ми щиро звертаємося до наших земляків. Бірлік күнінде Украина сыңырларда ишғал етілген Қырымда, Луганск ве Донецк вилаятьлерінің ишғал етілген топрақларында яшаған семендешлерімізге мұражат етеміз. Біз сізні ұнытмадық. Сізні дұшмандан азақ етежек күнні яқынлаштырмақ үшін күн çalışамыз. Шының үшін кез білмелі. Украина унитар девлет ола. Тек бір девлет тілі бар. Анаясыда бойлы языла. Бірде-бір федерация яда айры статус олмайжақ. Екене мұстақиллік бірлік Украина. Киевде сабадан башла бірлік күніне бағышланған тедбірлер кечірілменге башланды. Днепро өзенінің сағы ве сол тарафына бір-біріне бағлаған Патон көпірсінде жанлы бірлік сырасы яратылды. Бір-біріне таба сыраларынан кеткен иштиракчилер Украина гимні халық ерларыны ерлай ве шар қычырып айта еділер. Еке сыра көпірінің ортасында қаршылашы бірлештілер. Ве шу ерде балабан девлет байрағыны яйдардалар. Особисто я, в мене це другий раз. Мен шахсен, Патон адлы көпірісіне екінші кере келем. Бізім казак аркадашларымыз бұл акцияны 12 кере кечіре. Бұл өлкеміз үшін тарихте бұйық бір күн. Днепрдің 2 ялысы бірлештірілді. Бізде тимсал оларақ бұл көпірде бірлешеміз. Украина ве Израиль сербесті жерет мынтақасы ақында анлашма имзаладылар. Анлашма имзалануво Мерасимонды Украина президенті Петро Порошенко ве Израиль баш назирем Беньямин Нетаньяху иштирак еттілер. Порошенко bu анлашманын имзалануына тарихи деді, чүнке әлі ел давамында азырланылайды. Оның сөзлеріне көре анлашма Израильдeki Украина малларының ве аксене Украинадаки Израиль малларының фиятларыны эксеттірмеге ярдам етежек. Бұның элевесіқа Украин кірішімі ве истисал янартылуы үшін имканлар яратacak. Today here in Jerusalem. İsrail'de bu anlaşmanı imzaladık. Bu anlaşma sadevi iş adamları için yeni imkanlar yarata. Bu onların hayatlarını iyileştire ve sadeleştire edebilir. Çünkü mal fiyatları ucuzca olacak. Bu İsrail'de hem Ukrayna'da olacak. Biz yeni serbest dengenştiruf hizmeti razılığını almelge geçirmeye planlaştıramız. Menimce işbirlikinin devamı için bu gayet güzel gaye. Россияның Газпром шirketi газ мұқавеллеріні меслятлашувсыз біле девам етірмеге. Теклиф еті бұақта Украина тышышлер назиры Павло Климкин Брюксельде Украина Авропа бірлігі ве Русия арасындаки газ айтышувлары кечірілген сон Твиттер сәйфесінде язды. Назирның сөзлеріне көре Украина Авропа қайдалеріне көре азырланылған мұқавеллерге көре әрекет етмеге истей, амма Русия тарафы бұ теклифні бақмаға біле истемей. Киеве Москва, Украина içinden Rusya gazının ithalatı ve tranzitinin yanı şartlarını müzakere etmek gerek edilir. Çünkü 2020 senesi gaz mukavelerinin işlenmesi sonuna gelecek. Кереч боғазы живарында янган гемилер 2016 senesinden başlap Suriye'ge kanunsuz surette gazının teslim etilüvüne alakadar. Bu akta Ukrayna'nın vaktınca işgal etilgen topraklar meseleleri nazirligi Amerika Birleşken Devletleri Maliye nazirliginin malumatına esaslanıp bildirdi. Olarının malumatına göre evvel gemiler işgal etilgen Kırım'nın Kapalı limanlarına kireydi. Bunun ile gemilerde avtomatik identifikasyon sistemасы da çalışmaydı. Onun yardımı ile vaktinde kazağa karşılık göstermege ve yaralanğanlarga yardım etmege imkan verirdi ve bundan gayrı kanunsuz sınır geçivini de nezaret etmege
Кеченлерде Керич боғазы живарында Танзания байрағындан маэстраве канде танкерлерінде патлаве янгын олды. Гемелер Шенген газ нақыл етеді маэстро танкері. Русияның Темрюк шерінде yol tutaydı, анда ондор Türkiye ve Hindistan vatandaşı бар еді. Канде танкерінде 17 insan бар еді, олар да Türkiye ve Hindistan vatandaşları. Сонки мәліметқа көре 14 адам әлек олды. Үрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз еді, дадачы хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, ұзыңызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.